Nakabarbara, kas makita yung mga nagado nga tao ni ado di tao dito yung river walk. Ganyan kaya aso ni hay aso nag-cute. Ado pa babay ko, di ba? Naimas. Hintay nga da agsukat iti kuko tayo tani masapol kon. Ngam bago tayo pagsukat iti kuko tayo, pantay pa yung mga lati kape. Ta masapol. Goray ka, iti kinabaranan sa ka. Very wrong nga nakakastuya. Kuri tayo katanta. Nagbara. Ay na, makita mo tan da kwak. Da ima ni, di ba? Pati susok, makita yung pati susok. Dakol ni. Are you ready for me? Perfect. Can I have something that's iced? What do you suggest? Our popular one is like our iced vanilla latte. I can do an espresso and tonic. I want to try that first one. I've never tried that. Can I have that with a shot of espresso? No tip. Apay kumatag-tip ta. Excuse me. Gumatang taman iti pastry. Something that I have to eat with my coffee. Mangko muna niya ti kayat ko. Ay baka dati laangan ni scone. Maybe I'll have that. Ala nagim sa dadyo orange raspberry. Dani dadyo lang atan. Ay haanam mo ko. Nalak dadyo ni dadyo raspberry lemon white chocolate. Ay nagimas. Hi there. May I have the raspberry lemon something. Thank you so much. Enjoy. Bye. Dito terwar tani, ado ti tao na bara na pudot. Nagkakarwar am aming nga tao ti makaulo mga kadapelas no dita ground ni. Anyway, birok tayo ti pagtugawan. Ay, danakita kon. Dadya ni pantag tugaw ti jay. I-set up ko dati vlog ek kumutan ta no. Ay, nya. May pa dito churak, kita niyo man. Ti inalakot rice vanilla latte. Ramanan taman na imas. Nagado ti gatas na ni. Nadadun sa magatas ng hindi kape. Let's kiwar. Nagado tao, nagado gari ito pakita ni. Nagado ni. Huwa po. Nagado, ano nagkidyo aso ni nag-cute. Nagado tao. No, di pinag ko na kahangado datoy. Trust me, this is a lot. For someone who lives in downtown Calgary, to see this many people here on a Sunday, especially with this beautiful weather, it's a lot of people. So I'm excited for summer to finally happen. Isn't that crazy? Ado pagbabay. Mga alam mo ti bike ko tapos siya tagbike. Alam niyo nga ti churak nagbabay kak. Very wrong. Can you picture me being athletic? Because I can't. Ay agoray raman tagan natin. I'm not a fan. Mas marama na di gatas ngam di kape. Kunana ni ate girl, ada kanu ti espresso lang ko. Amam sa. Ala na awan espresso na dati ko, makatuglupak habang raramidan da di nails ko. Dati ko ni inalak nagdakkel, nilapo kita niya. Nagdakkel, kita niya yung ima ni. Dakkel, this is raspberry lemon white chocolate. Gimas. Basta ti sidewalk citizen nga talaga na imas iti skonda. Apay kasla umadadon sa titao. Today's the first day in a really long time nga naka-t-shirt nak lang. Nga one layer lang ti suot ko. Imbagmat na pa nagpupuduton. Thank goodness. Ay, before tagam nga nagpa-arami ti barbaro tayo nga nails. Dati ti before na ni matte black nga dati gold tips na. Ti pampanunutak nga next nga alaak nude. I'm just in the mood for nude. Medyo naangin kat kung ipakita dyan na pintas nga buko. O, diba? Nagmaya. Kinayo. Oh my god, there's a golden doodle. That's my favorite breed of dog. Hold on. Oh my god, look at that golden doodle. So cute. Oh my god, I love you so much. Dagi siya kaya nagaram kinyak. No kaya yung sagutan kayo, masapal yung agitad kinyak. Iti may sa golden doodle. At dagay malagip ko. Ti kinabubuyak ti Ilocano Reels ti Joy Facebook. Data lang na ko dati nga word. Selepet. Anya selepet ko na. Kaya nan sasawang kat gayanggang or something or winugarampang or something like that. Sayot, pugad. Basta selepet ko na. Ang komuno agpaiso di pa nagkaawat ko ngam selepet ko na dama. Kuno ti kaya nangarod sa ti selepet ka gayanggang. Kundi may sa mga selepet kas jay. Good decision talaga nga iced coffee ginalak na ni nagbara. Nagadungay tag-jogging. Daman-damal kinyayo nga mahilig nag-jogging. Apa ang timabannog? Paano siya? Dada lang ko. Duwa lang nga. Kasjay ko ako. Wano. Tapos nag-al-al ka. Very wrong. Very wrong. There was one time, one of my colleagues at work asked me, Miranda, do you run? From what? Oh my god, that dog is so cute.
Hi, you're so cute. I love you so much. You're such a good boy. Or a good girl. I don't know. You're such a good dog. I love you. I love dogs so much. I wish I could own a dog. But I live in a condominium, in a condo unit, and I don't think my place is big enough for a dog, for any kind of dog, I think. Dogs deserve big spaces, I think, for them to run around. And I just don't have that right now. Which sucks because I really want to own a dog. Amoy yung tinaimas na napudot ka ice cream. Totoo lang kayo ma-realize, dati kang kanak, may buson. Kunana, raspberry lemon white chocolate. Awan mo ti maramanak ang white chocolate na. Raspberry mo laking lemon. Tagalog. Pilipino din yun. Nala. Di kinapulo na kagling otaksan. When no, baka magling otak ta lima mo ta manan. So, it is now 1:09. My appointment is at 1:45. Nga nga tati, maaramid before my nail appointment. Kanakalamot tayo matan. Nakainom tayo matan. Nga pa nga ta. Pari makayagawid. Ag-sunbathing tayo pa lang. Painit tayo tani. Masapol tayo tayo vitamin D. And for the record, I mean, from the sun. Not that kind of D. Although I could use one. Or two. Nuh-uh. Or three. Because let's be honest, I could use three. And yes, you can quote me on that. I don't care. Ay kadagaji gaya magdamdamag no pa ita Miranda YYC. Tinagan ko dito eh. Di YYC iso iti airport code iti Calgary. So nga Miranda YYC cause I am from Calgary. No taga Vancouver ak paila kumaaka di Miranda YVR. Kas dyan datwe nga ro doon di YYC. Naibusan. Ngatan. Ay aguray gritouch tayo pa ita ni nagpintasa man yun ni maya man di reputasyon ko. Ay damaga man kanya yung maya bang dati glasses ko. Uy no awan. Pasab ko glasses ta talaga na makakita. Bumakot na kasi ang person amoy mutan. Nagrigat ti bumakot anya. Nagsapa ka maturog, nagsapa kan tupeng agriing. Tapos mapangkaji trabaho. Mga tugtuglop kan. Yamutun. Tapos kung nag-bend over akang kumutan maabot di sakak. At ganyan tamaga kaya yung mga gikabila kiti captions ko. Ayan ti vlogs ko kaadugamin ti agbuy-buya nga handa makasaylo kano. So nga damdamag dag caption na kano. Ala nagtrabaho. Sige man lang. Kumadi mo kay ngagtag-tagalog lang. Winoging English ka impo-pula na nga rog nga Ilocano. Proud nga rog nga Ilocano. So nga ipakitak mo ipasikat ko mo. Ajay pa nagka-Ilocano, di ba? Bumaran apo, bumaran jibukot ko. Kakabusbusor ko lahat, kakabusbusor ko nung ay nakabarbara dyan nga agpigka-pigkat ka. I hate that. So nga more often than not, I prefer the cold. I prefer winter, I prefer snow, I prefer, chilly vibes, chilly weather over hot. Kati kinamuong ko mo, nung nakalamlamin, agbiribiro ka mo tinapudot, nga di ay. At kaya tamaga, kayo bang live stream ako? Agraraman nga talaga niya, kung maladag buya. Uy, ala, datig marmariwana nakapigpigsa. Agi-share kay mamo nga rod niya, muton, halangas kayo mo, atigin ima siya kay mama. Ay, by the way, legal game di ay dito, okay? FYI, it's legal here. Awan na nga ro doon, apay mata, sulto pa lang, sulto ma. Ala, ada iti ubing nga agro rollerblades ni amam hangko nga napadpadasan data di ubing nga. Okay, wrong. Pinadas ko nga may salto ka, may kaglisak tak kuna na di ubot ko so nga insardong ko. Ay, nagbara, Diyos ko Lord. Hintayo man lang. Inako, nagpaarami di ko. Let's go. Nalpas tayo manan nga nagpa-nails kita nyo ni nude iti color nga indecide ta nagpintas mamo ni imantidog pa iti ramramay ko nga pantay nga rod gumatang tigatas ang tawan tigatas ko di balayan. Anyway, bye.